Good morning, Ecclesia. Malivita to Ecclesia, Netayao. Talofa Ecclesia. Fatalofa, Neswama Malo, Yesu Cristo, Tato Imo, Tato Faola, Netayao Fo, Taya Mata Mefi. Fatalofa to Yesu Faferina, Mefatua, Sumaya Wamo, Fatua. No Fratia Gono, to Mama Tina Matuo, Betu Plantalo, about to Belfat, about to Belfata for your tattoo, Usoma Astalia, or tattoo Fatasi Bear in neighbor town, Fatal Fata for in the Filatuo, the tomato Ina, or Ivoma Kireti, Fai. That's a fine asala bama for ilinator sana. Ya, vi lavalia tua. Fatala fatu for iyo tato uso meo matamata mai. Ilumo o tato live ilinator ya fo. Ne yaso from Latina sala bama. No tato mafofao. Ilineva yaso atua. Tato mafofao. Ele não faz o que Yesu, o le file muna ya awai, ya maleona fa'apala. So this week is Holy Week. Today is Palm Sunday. Throughout this week, may remind us the victory, the triumph, the peace, and eternal life. So Nefertayao. We would like to extend the same peace to you all. Por el tal, empecé la suatu, evia ile tua, ya ai fatalo felo uso, ile taya fo. Hosanna in the highest.
Let us pray. O tā lāpu koe o na malu pa ia e nei tai ao. E o whalelo no uma lau e kalesia o mātou uma i na tāpu inga whete. Mātou whatausia e whatasi mai o loa ngāna whatia. Ia mātou a watu e ni tāuranga i pa ia ma mālie e lau whia. We come here to this worship space and we're trying to temper down our excitement
as we try to constrain our will. Because if it weren't for your grace, we wouldn't be able to be here. So as we praise you in our culture and our tradition, we ask that it be meaningful for all of us. We pray these things in your name. Amen. Tato amata nesa minga i le ingo le tue palu, le leo me uma, palu le pese la tai, te inai tato le special choir. But before we pray, I just want to share with you prayer as a form of wrestling. Prayer as a form of struggle. Wrestling as a metaphor for coming to God in prayer. And I'm always reminded of the wrestling match between Jacob and the angel. He had committed a sin 20 years earlier when he stole the birthrights from his twin brother, Esau. And as he was heading home, there was something in his heart that burdened him, that he struggled with. And you all know the story. That day he wrestled with a stranger. In some versions of our canon, it's an angel that he struggled with. But if we were to ask Jacob himself, he was wrestling with God.
As he wrestled, he was winning because he wanted so much to make peace with his brother Esau that he had won the birthright from 20 years earlier. And as he was winning, the angel said, "You have to let me go. The sun is about ready to come up." And Jacob said, "No, I will not let you go until you bless me." So the angel blessed him. He said, "What is your name?" "Jacob. No longer will you be called Jacob, but your name shall be Israel, founder of a big nation." So as we come together in prayer, find the biggest burden that you're carrying right now. Meditate on the highest of obstacles, whether it's career, your personal relationship with God, you and your children and grandchildren, whatever it is. Struggle with God. Engage Him in wrestling and in suffering. Don't give up until the blessings is yours. We all know the end of that story. The angel, after he blessed Jacob, left. The sun came up, and the image of Israel struggling with his hip is something that we will always remember. Yes, he was blessed, but he also carried with him a burden to his grave. Tu fatasio tātou roto manganga, au tu inatu I le tua me o pole ai tātou, I mawhai maamvenga I ai tātou. Tu la tātou ifu matatalo I le tua. Le tua sili e se, o le tamā le alo ma le nganga paia. Mātou te le malama ato toa I a te oe. Nau na mātou I ite lo I ai le menei. Alupu moni lava I le mawhai le tangata o nei loa oe ato toa. Maola pea. O upu nao la tātou pale whea ngai. O le tangata e uma o na teimi, o la o fio e whakabau rama. O le tangata e whano o na manatu, a o lau tō whamanino e autupulanga. O le tangata fo I se tia o ia I tula whono o le teimi ma le nofoanga. A o lau o fio e pule pea o le pea lava pea. O mātou o maila I le tai ao. O mātou whipai atu le tupao lo la e. E lava matutoe le nāmo I mātou I le neba yasu. Mea nā mātou te osi ai tā langa, a vatu o mātou pespesenga. E pese I e le ofu lau fio I mi inga. Alupu moni o mātou whaia, o no I mātou lava, o no le mea le nā su ai o mātou hivi. O le pai atu fo'i o mātou I lo fina ngalo. E mau ai le whasinonga mo I mātou le neba yaso fōu a matei. O le mātou tatalo le ali I a mātou sa ili lau fio I me au wapa. I mātou maua lau. A si o mātou leo ma mātou mawhauwhau I a te oe. O le mātou tatalo le ali e toina mai le pui o lo fina ngalo. Le I mātou malama lama I titi ai I a te oe. A mātou mori mawina fui whamanuianga I o mātou au ainga. Ma le fia o apapele I o mātou loto I le teimi ma le teimi. Nā mātou te mana tua ai lau fia.
E o foi lawa I teimi a whea ai o mātou a inga I malanga al malimi leoti. Ma le whanoa noa o o si unia e pēr le larolangi e pēr nei ai. O la mātou tatalo le ni I mātou I loa a tiki ai lava la o fio. Ma fia ai le mātou tautua I a te oe malama rue. O wae lese mea whale a ngālo mātou tingāmo la o fio. O mātou tatalo ma tu nātu I la o fio la mātou whaatu e. La mātou whaafutai ma whanetama. Wāre moni ana lese noa la o fio. Le moe mātou le nei mawhutanga mātou mo whii. Ua mātou mana tuai nai le tele o wāpenga iti. O lo tutupu, ma o lo tupu pē lo mātou o lama. Ina ia au maia I mātou I lo whale tā wai I nei tai au. Mbele whaafutai. Na e whaari manino I lo walo e soke riso. Walu moni lava le mawhai o na mātou marama lama ato toa I ato e. E au noa ma le a whaina o mātou tangata whaletina. Ana e whaali manino I lo walo I Yesu Kiriso. Wa liu tino tangata aina lo kou. Wa nofo maolai peo na mātou na nofo aina la rolangi mātou olai. Se tia o ia e tūlafono, le teimi ma le nofoanga. Peo na sei tia e fōki mātou. Upupuia o ia le maamalama ato toa fōi tangata. O ona tupulanga I a te ia malau wala au I a te ia. Ana tamo whai lava o ia. E whapulapula le ulinga moni o la o fio I tangata. Sa mana na o tangata e whai o ia o la tutu. A sa le fifi, sa wese o ia mai le nama natu. A whai atu e le ai, e leo le malo le nana o sa wai. Na o sau o le malo o whale ngā. E le whai lava o tele ana o oma, mori mawina. Tusi o tuspa ia. Maliu o ia, maliu matanga, e pēra la mātou, whamana tuina I le newa yasu. Ai le mawhaia le tuka mau ma le oti o na tāo fia o ia. Na whatuina o ia e roa ngāma. Fio o ia, I le langi. Ai o wina mailo nā ngāma pa ia o lo whatonu tonuina le soifua ma le ola o tangata whatutua. Ua o mai lava I le neitai hako. O la mātou tatalo le ni ie, na I whaamaina pēr, Whatamanu na whalapo putonga o mātou whatuwhatua ma amataina na whaawa wina. E utu iai le lofa la mea o la o fio o tangata. Fui teimi mātou te tau tewa ai ma tau pāku. Tau mate whoiro mātou whatutua I le teimi ma le teimi. Ala mātou te tālo le ni e oe te tūlafo ina lau e kālesia. Mātou mana tua e whoi le kālesia keresiano I le larolangi a wao. I la tōu whatutua ma talitono I lo walo I Yesu Kiriso. Ola mātou te talo oe te tūlafo ina. Mātou mana tua ai e le tele o manatu fōu ma tō whamanino ese. Waluluti nei lau e kālesia. O whisiringi ai o mātou na tātou pale whengai. O la mātou tatalo le ali I au ngā whalawelawe e o mai. I au ngā whore whalau te leina o le loa o le tangata. E whaima o wala e whaonga ina e ro ngā mapa ia. Lau e kālesia. I le larolangi au au. E whalau te leina e ro whina ngana. O la mātou mana o le ali ne I whaonga ina fo I lo mātou pumomo o I nei. La mātou o lotu ma le kālesia. I whalau te rei nai o whina ngaro le lorulanga. O mātou whatu ese atu le li o na o mātou o sala. Anga sala o whai pēa I mātou o no le uminga leo le tangata. A o mātou o tino o mangalo o mātou o sala. I le mawhai fo I mātou o na sola ese mai le lofa la beaki o la o fio.
o le mawalunga o lunga, o le mawalalo o lolo, e le mawhai e mea uma, i le lumanai, o le tuanai, o le taimini, o na me ese ina mai mātou mai mawalofa. O le mea le nā o mātou mauti no ai, o mātou o mai fo i le nei whale tāpuai, ma le nei lava mauti no, o ma ngalo o mātou wana sala uma i lo walofa tu noa. E leo no so mātou ana la i au tu la fono, wa le tele o teimi pa ua i mātou. E leo no so mātou stai fo i au fiona, wa le tele o fulanga mātou tele o whaia. Au lola wa lofa ma lo walofa tu noa. Na e sao ni ai le whaalatanga i ala i lo walo e Yesu ki Risu. O mama ngalo ai mātou. Pawale nei o le mātou whatutua matani tonu. O le mātou tstalo le ali ie e whaamaina le nei tāpo inga ma sa minga. E whawhaimo fia e lo mātou te tonu i lao fio. Au le nei fwoi lo mātou manatu e sili atu nei lo le nā le ali ie. I whaamaina mea o le tutupu i le lalolangi. Lo mātou siso mama i aso te tasi. Mātou te manatua ina ai le nā upu moni. O le tangi le pepe, o le aingi fisangi le patangi, o le oso mai o le lā ma me la sia ai le whonga i le. Ia vea ia ngā luenga uma e whaima whamanatu i ai mātou, e te lea tu una i mātou. Au leila se upu i o mātou mutu whauta o lone e sina fia ma mau mai o mātou mana tuna tuna. O mātou tu inatu i lumo o lau fio le li se ia tali mai e tusa malo sina fio me uma. E teimi mātou te talo whatau anaua i a te oe, malo mātou le loa, e leo mea ia mo i mātou. Awa sina fia lava e lau fio, wa o oe o le atua. O le mātou te talo po a lava, ma na o mātou te whatau na wina ai, lo fina ngalo. Ia whaia lava lo fina ngalo e le o mātou roto. Le nei vai aso le whana tuina e kerisiano i le lalolangi au au, le vai aso pa ia. Teimi o pupu ngā o lau fio. O mātou te talo o tātou ma lau fio i le nei vai aso. Nei e eise o wima. Tālanga e samia o mātou. Tati e ia le winga lau tele katoliku. Au se winga mo i mātou lawa i lo mātou kumbo mo. Tonu lawa le ainga o le tangata i e lana palawhea ngai o lana whanau. Ia e mese fo i matau. Tu ngā o whea ngai o mātou o esi la fia. O lo mātou talo le ni. Ia ta ia le lofo o lau fio i lau whanau e ni mai asu. Ia nāra mātou talo whaitene. Tu nātu whatasi ma manatu lilo o tangata lawa ia. O lone e si la fia ma mauma. Se e ta lia mai e tusa o lofa tu noa. Nā te talo o leo lenga la tu suafo Yesu Kiriso le ligi ma whao. La tātou whaawau nei sa minga pese o sa minga o pese. Lord, save us, Son of David,
wale nei a vea mo mea I lo mai lo mato o nganga whatutua I a te oe. Lo mato tutalo se e te nia mai. Any offerings that we could offer to you and your work pales by comparison to the offering of your Son, Jesus. But we ask that let it be a token of our appreciation of your salvation, which you receive it. This is our prayer. Amen. Whangala tua la tātou whaitawina. Te whangalia Mateo mta ope lusu tasi. Whe umomua e whe ope skuma tasi la tātou whaitawha la whawhai iai. Our reading this morning is in your bulletins, Matthew chapter 21. We'll be reading responsively in Psalm 1 verses 1 to 11. Malanga whatupu o le lii I Jerusalem. Wala talata I lato I Jerusalem, wo oi pete whake le maua o liwe. O na wina tuai lea e Yesu o na soo e toa lua. Faifo I whaiane se tasi se uku I ate urua. I olo whaiatu e manao I ai le li. O na tukuloa mai ai lea e ia. O ne mea uma. Ne ia tau nuai o kua perfecta. O whapea mai. I o tō whaiatu I le tama whawhine a Siona. Whaauta. O lo whio mai I ate oe lo tupu. Wanga malu o ia. O lo te e le asini, o le tamaki asini fo. No e leo Yesu, o whaia fui la o pena whitala I atua o Yesu I atina. Wala te ina mai fo I le asini ma le tamaki asini. O whae I ai o la tau ofu, o whaati e ai o ia. O te le moto tangata o la tau ofu I le ai. Moto tangata o mua mai o mulimuli, wa alalanga I lato o whape mai, o sana I le alo tawita. I manuia le fio mai le suafo le li, o sana I mea o pito I uma. O e Jerusalem, no e besia leo le aiuma, o whape ai, o e leni. Malfaupo eskumantasi. Whape ai. Yesu le nei le perfetta mai Nasareta I Galileia. Whamuia te le mai le tuela tātou whaitau ma whaamolomo I upo ana whioma pa ia. Tuma watu pe I a te ia na lama vi ina. Nei se I oko I le whaamavau. Ina ua uma le taua mua o le lalala. Le malo na tulai mai ua avea ma malo malosi. Le malo le United States. Whamai le tala ina ua whebata wa I malo. Sa nofua Amerika I tua. Alana ngā ruenga na whai o me tau. Ave oi le atu Europa. O na saua I rola I o le tamawa ima. Le tala whamai e fitu se furu pasende o le aulu.
te mina sa whaile auro matule. Sa maua le tunu ule nei o Amerika. Peo ina lava i le awhiwa se lau se fu wha, i le awhiwa se au se fuiwa. Ina na amatai ona, whaura te mau a ingo le tunu ule nei. Ale I umia le mea le nā, ai tupu roa le mele ta o le Great Depression, I le awhiwa se lau se fuiwa. Pa mai ai bungal malo Amerika, pa mai la. Whioa I mātitiwa tangata New York. Pei o le ata e whia a batu I le tai aole nei. E pei e whakpea leo langa o so fuama o lai tātou. O mea e o I luma, e pā ui la. E tua le whiwhia e le whanua noa. Uma foi no whanua noa whiwhia. One of the truths that you will come to see in the world, if you haven't seen it already, is that life operates in cycles. What goes up must come down. After a low tide comes high tide. And this repeats over and over and over. Woodrow Wilson was elected President of the United States in 1913. The World War I broke out in 1914. But Woodrow Wilson was sort of like an interesting character. He was a college professor, so he wasn't much of a politician. And this country had an incumbent Republican president named Howard Taft. So Wilson came in and overcome that. And so the Democratic Party took on leadership in this country. In 1913. In 1916, Wilson barely won re-election because World War I had broken out in 1914 in Europe. So Wilson came in as an underdog. He was elevated to become the President of the United States. And then he barely won re-election, his second term. When the Treaty of Versailles was signed and peace came over the nations of the world, Woodrow Wilson had this idea of a League of Nations. It's the whole idea of bringing different nations together so world wars don't happen again. And so Wilson was welcomed back as an architect of peace. And he brought this League of Nations idea, but it was never ratified by the senators in Washington, D.C. He suffered a stroke while in office in 1919. He was defeated in 1920. And he died 4 years later. Reason why I'm telling you this is for every success story, there is a failure story. This morning, when our reading in the book of Matthew, we're celebrating this itinerant preacher that came into the community, did wonderful things, but we know very well on Thursday he was crucified. Peo le winga le nei leo lo tau whakula atu. So se temi lava e whiwhia ai tangata. E te tau ana te pena I tātou o whanau noa. A Filipi foi le tūpera nā, so se temi lava e tū ngā ai, ma lo loto ai le whanau noa le tangata. Tau ana te pena tātou mo le whiwhia.
No umal tau o la isa avea le nei malo malosi. Ane ele temi na pamu ai la feva se lau o ifa. No sola le tamau ai. No leini ngā ruenga tangata. No tamatare tau o soifuanga. Nana tulai mai ai kalesia ma le social gospel. Rota o fai e whawhiwhia tangata. Rota o fai e ave tangata se tawa. Whaate e se nairo lato manatu. I le mativa na iei le malo Amerika. E le teimi e umai le whiwhia. Sa bati patia le tulai mai o malo Amerika. Ia le umi lava. Ai mativa loa le tulu i le depression o le awhi se lau iwa. Talan tātou whaitawina o le tala masani o le tātou whatutuanga. Fia tangata. E se a leo atoa le tolu tausanga o mata tuina ngā luenga le tolelea o Nasareta. Tutu pipini. Upula tā wasu. Whamaro loi mahi. Tutuli te moni. O iai amanatu o tangata, o le mesia lea na balo ia perfeta mai whengai na tuai. Tangata lima malosi. Sui le vai e whaina waina. O le susala le ni. O manatu e le moto o tangata, se o tātou pati patia. Le nei perfeta. Le nei whaolo. Le nei tangata na balo ia perfeta. Ia mana mai rola ia. Whanoi asini. Masani e tangata. E fia manako ai alu i se so whanua. Masekariota maneia. Ia ese le tupu lea. O lato whanoi le asini, e le sana asini. Me whaelonga o le anga malu ma le loto mauralo. Sala e tangata la upama. Folai le awala. Talai o lato ofu. Folai le awala e sapali e lini. Iu whaonga fu i o lato leo ala lama o sana. O sana e le awo tāpita. O sana i le mani mai le suafo le. O sana i le au pito. Fia tangata. O loa tau sama o mativa. O tele tau sama o ilalo le pule anga le malo Roma. Le ngata lai le pule anga le malo Roma ia kai sala i Roma. Ane iei le tangata le nale o le rota, le tangata i tu maia. Le tangata ala tō. E sa vea ma ko vana i nā. E pe o ia le nā o lofa malo sia i ala fonga tangata. Pio nisi nā pe se ie. E tafa tele ai le o miina i lalo o tangata. O le ngata ina o omi mai lunga i le malo Roma. Le kai sala o omi fo yo la to mata herota. Ya be tsini na fainga na ye lisi level that nai te ta yo le tapo inga fa to tuanga yu te. Le na ye ya ana. Be la to na ye o mia fo le tamata. Wa le ngata ina o mai ia tu la fono o kai sala. Wa faina tipi herota mai la to o ina le la fono. Ia o fo i te taki o le lotu. E lo manino ia la tōna, feso soani i tangata. Ia la tōtu la fono e peo na sina fia e tātou. Lena whameina soia le li. Ina manatu lo leo la tō e whakawele lame le tō i ngā tangata lea, i le alua mai umoro tātou whatutuanga.
Utu ngā manatu leo le li ina whatanga ai na peretome, ina umawai o ia. Vai atu te tai o whanaunga Israel, whatuatuanga e Kalesia. O manatu i o le li e pese i e te te i le mea masani i la tō. O le whate te inga o le manatu lea e tala i tua tua oi le whatuatuanga Iudaia. Elena o tangata na whana nauma i Abraham. Po tangata e au sia i la tō i a maka o le whatuatuanga lea. O tala i tua. Whamai awhai atu le fita Roma e o mai e le mai le tasi. Whamai le li oa. Hoi mai le lua. O vai atu lata e tai o Israel. O pise i o le a. Let's say o le a tala i tua. I le whatu. O whaipine uma tangata. O na manatu leo na lato e le mea lea mo tato whatu tua. Ia mena na leina sau le li. Wo lai la sasale nei ua manatu tangata le. O le tali leo tato talo sama. O le perfetta le mo tato. Io no mai lo la ia faili. Le malanga le tato le malanga fatu. Ia le se tupu fo e pe na masani ia le la langi. Ia le tupu loto ma lalo. So le fisini la. Ai se ai o mai le patupatia o le tangata. O se manatu whapea. Ai se a na ngata ai na fia o le tangata. I manatu e pese i e le lei mo ia. So le manatu mo. O na le eise fia e o noa ma whanau noa. Le pomoni lava nei e te tauna matuata lia. E le eise fia e o noa ma le whanau noa. E le eise lunga e o noa ma se lau. E le eise mamā e o noa ma se ele lea. O i tu e lua o le tupe tasi. No iai i se fia na nafi. Tama e valusu valu ana te usama. E to ono la na whanau. Na whai le whale einga e tu i lunga o le mauma. Leo tele le whaini ma le DJ. Ia o lak mai tau e fia e lau tua e le whanua noa. Ai se a. Nā foi a walu se fu walu te usanga o tangata. O le pumoni lawa e te tele nisi te usanga o te toni. Io le pumoni lawa le nei e le se fia e o noa le whanua noa. I le ma whai o le e whai i le tua. Mai ni nai fia nā se tonu. Ai le se whanua noa. Tolu fia. Tolu fui whanua noa. Nei loa le li. O i o na teini. A te nuku le valo anga na valo i e perfetta. Te le lama teimi e alu e Jerusalema. Au le tai au le nei. O manatu e o i e alu i Jerusalema i se awala whapitoa. Ia o manatu lona rua. Le finangalo le tua e whale amana. Ai eiro na winga whale tini. Ino le malo lavo le tua le malo whale amana. A tato mafo fau i o ngale li. E whawhewhea o na whalau tele tato me lau lau. E a whai le whalau tele whale amana mo. Tato wa aia le lau le nei. E se tia e tu la fono le teini ma le no fua. E le ma whai o na i tangata se to se lau le pongi ina le lau le. A le a
te maileli e tele meno nofo ai le mo tolo te mā. Rono winga te le lo mā. For our young people, this is one of the gifts that I think you can gain from the fact that you're bicultural. You have this ability to code switch. If you really pay attention to who you are, your cultural upbringing, and the environment that you find yourself in, you will discover that there are certain teachings of Christ that you can only access if you have that gift. I'm always reminded of the question that really baffles and becomes a place where it's ridiculed when someone asks you in English, what is your name? You follow your answer using the format of the question. My name is so-and-so. But in the Samoan language, Oaigo Swafa, you do not follow up with Olo Swafa or so-and-so. No, you should say Olo Moa or so-and-so. So when the Samoans hear you say Olo Swafa or so-and-so, then they know that you're thinking in English and you haven't quite code switch. See, in order for you to expand the kingdom of God to include everyone, you've got to switch your code from the Fa'alatino to the Fa'aleamana. You cannot understand a lot of these Christian principles unless you have that ability. Because how can we fit 1,000 people around this table? This table is confined by the rules of time and space. It doesn't have the freedom to manifest the kingdom of God that's open to everyone. But you can do it if you have the ability to code switch, to believe without evidence, to have faith in Jesus Christ. That's what this work is all about. Finangalo le tua e whanangana, e elo na winga whanatino. No le malola vo le tua e whanangana, pese i o le mea le nai, e whaingatā ai le te leo mene o na whatino. E mo ila whamai tātou e te whola le finangalo le tua, le na le paule nei o le kalesia. Ia le pumoni lava a sauna tangata e tutoro e le malama lama ia tātou tū māngai whamu. Le malama lama ia tātou māngai. Na vea lea ma me punitia ai. Ia le amo i tala le lei e sukiriso i le langa. When Jesus told Nicodemus that he must be born again, well, that's a problem in our physical world. But it's not a problem in God's world and God's kingdom. When Jesus told the woman at the well that true worship is not found either in Jerusalem or Gershon, well, that poses a problem in the physical world, but not in the spiritual world. When God said to love everybody, you know how difficult that is in the physical world. But in the spiritual realm, everything is possible. So if a penale wingole, a wenga o whengai me tātou, e mo I lava e te whola le lofo le tua mo tangata o. Ia e te tau lava o nei enia tātou tāo fiofi mo le o langa nei.
O te talo ina pēra o ke sianga le langi au au, i wa me o mai le aso. E whai ai no whina ngalo i le langi. E peo na whai ai le langi. O te manatu o te talo whole na te talo ai tato umai le nei mai aso. I wa me o mai le aso e whai ai, o le whatupu o le atua i le langi. E peo na whai ai le langi. Ia o ka whangata mai nā ura, o a whiwhiria. So o le te talo muli la, i whatuwhunga ina o tātou tangata ngā lulue. Le mera nā, our prayer is that we increase our capacity to know God, and know God in so many ways that when we walk out in this world, we walk with a little lightness in our steps because we have access to these two worlds. And part of the challenge for all of us is to manifest God's love as we witness Jesus Christ's life so that the world will become a better place. Tatsuanga le le isu mai le te akono. Whamantuma pa ia. Le lava pōna whalata i nairani o Iesu, me i tango i a reto. Tofi matu i nātu i o na so o whape atu. O tino le neo e tofi masui o tō. I o tō whaian ne mea ma whamantuma i a te apu i a so umatu te ai. Mai polo e whape fwoi leipu i na umona lato ai. Si tie o lato luma ma whape atu. O leipu le nei o le whenai ma fōle no toto. I o tō whaian ne mea ma whamantunga i a te apu. I aso uma tō te whainu ai. Wao aso uma tō te ai le nei areto ma whainu le nei. Tō te whaai loa atu ai le maliu o le liki. Si a toia whiu mai o ia. Mai na mumuala lato whawhtai. Me leo te wala au whawalo o tuai i a Mike. Si sa niela tato whawhtai mo le areto ma le wena. Until now, we continue to take within ourselves that your Son, Jesus Christ, died and rose again for our sins. So we give you thanks for all that you have given us. Give you thanks that you have allowed us to take this communion, remembrance of you.
lava le nei e te tauna te lia. Ngā luenga alofa le ngā luenga nei. One of the realities that we live in is that unless you are loved, it's hard for you to love others. Unless you are first loved, it's difficult to you for you to love others. Ele mawhai ora tātou wālo lofa e sili atu nei lo le lofa ina o I tātou. Me mo I lava nā e tauna me tuata lia. So lea ngā lao le lau nei. E tātou o mai iai ina ia toe a lofa ina I tātou. Toe whamanatu mai a tātou lea lofa ngia ina e lea tua o I tātou I le amatanga. Ata lia lo I tātou le nā upumoni. O na whai ngofie la ia o na tātou wāro lofa I nisi. Whamai ane li e leise lofa e sili le nei. Le ofo ina atu le tangata o lona ola e suia I ana uo. Le mena na whaia lo tātou whaola mo I tātou. Lo tātou whamana tuina I le nei lau lau. Le vala au fo le nā mo I tātou uma. I tātou atu le larolangi ma tātou walo lofa I tangata. E o lava I e o whai I tātou ma o lātou whini. Mai paulo le lava pō na whalata I nai le ni. Mai e tango I le areto. O whaaftai e peo na umo na tātou whaaftai. Tofi lea matu ina atu I ona soko ma whape atu. Tino le newa tofi masui o tō. O tō whaia ne mea whamutunga I a te apu ia sa uma tō te ai ai. Ui whape fo I le epu ina umo na lato ai o si tia I o lato luma. Ma whape atu le epu le nei o le whengai ma fo le lo toto. I o tō whaia le nei mea ma whamantunga I a te apu. I aso uma tau te whinu ai. O wā aso uma tau te ai le nei areto ma whinu le nei. Tau te whaai loa atu ai le maliu o le liki. Se ia toia whiu mai o ia. Ka whape nā whiu tātou whaia. A maua le areto ma le waina. Ta lia loa.
Mona mātou whatau nuina, mā vaenga ne mā vai ai malo opa ia. Lo mātou tutalo le le ie, tu whangu mai ai mātou le lofa la le ai o la wafio. Le ono so mātou ana i o tu la whono. O lo lawa lofa whaito tasi tu noa. O mawai so mātou ana tonu. Mātou tau mai ai le leila o lawa. Modi o manuia i mātou. Lo mātou tutalo le le ie ai mātou le toa. Le malosi. Mātou te atu i le lololangi. Ma whamanuia i le lololangi i pēr na mātou maua mai a te oe. We thank you, Father, for this opportunity to witness your love that was in Christ. We ask now that you give us the boldness to love ourselves so we may give that love to others, so that the world becomes a better place. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Ila tātou whainu nei samina ni o samia o whakesi.
ni ya tu e tu mau fo i lona alo fa ia tato ia mo ia yo e a ma fo i ko pese e te ina fo i ma fo fo ni ni ta tu la ia tu ni ta ya a be ia ro tanga te fa tau fa fa mo fo ta mo le pa ia ka li sia wa tu i na fa ta i lo su ma fa fe ia so fo i ma le te no ta tu sa ni ta ya le la wo ai ona te ni tu ta ai foi un tapete fattito nella sua tatuta io oggi non è mai fatta di tua e famiglia belle tua e la sua tu sai poi ma non fitta per mai per quali assai che non la ma poi tutto fa dei in un ruolo leo fatta e foi il tasfone di taio leo tatu ai ma fino le alle come le vuoi di taio io ho si fa male sia foi tanga ule o wa fu le amatanga o le masi fu o le asapa dia tanto fi au ma ni on tit ke nga e tanga na we e fa mani atu le tu e la sunga fa ngai fa fi do tu tato kale si ni tayo lo tato fa ta si pe tai di malo di tawata ai me si fu fa malo si mai ni tayo lo tato fa ta si fu ni malo mai Australia ya masa ni tato fa ta po in fa ta si pe ai le ngate i leo ti na o le toina ua malang mai fu i ni ya tunu o sa i maros ya le buta to foi ta po in fantas e mo le tuai na fa ta i ta ya o le kuai le se so se be ta tu ti fa ta lo lo ya ta tu ti o me no ti no lo ye yo ta tu ai to mo le parecia o ta tu ai na nei ai wo fu la ya tu nei le fa o ai no ta tu ma fa le nga ya ole ma au kon mi sia ia o so so men politika nga venga mai sa moile fa oi no tato to ma fa le nga tita o se la tala ia o la fa ino tato ma au mi sia ni taya o mo fa oi no tato to ma fa le to wa fitala ia mo mo le to le nga fa tato kalisia le se manuia o le office day le fu se manuia o te ma na ia di dini fa wa to le to fa manuia nga ia te o to e ala i lau tō fuka tu sai ma tanga tō ro tātou mau whata si mai tātou ia i whamani atu le tua i atu tō whaftai la whaita se rita au ma tau o fia ki ingo le tua sa unia o māna lea sa whaftai tu fo i le tina o lo fia ngai ma te ingo te wino le mānu ni tai ia whaftai lau ki ngā mea fi tāo lo fia ngai ni ia lea sa ai o balawa tu tato kalisia ama e sau amuri mai tato kalisia mo nai tau polo fia tala noina fa mo mo tato kalisia ya mai sau inga ai manu ia tere to te no neas fa manu ia le tu i to bainga te atu luma ainga o lumu te ai i fa manu ia le tu i mo ala mo le sabadia ia fa tai mo ni tau tu whaftai whio mo te te whono e tu sai whono ma a ruenga whau wha wau o tatu o tu whale nei i whapele tua ma whamui e tatu ngā ruenga o whenga iai whaftai whono o tu a o whai i tu sai whono tatu pale whenga ia ese whono e tatu ma lo a se si mai o le motu o le stofi le afo le ono i nei le stofi le aso nei tato te mafofau e popo ngā o le li ia ma le saunimo le seta i le sāle le ato i le afo se fulu seta i le sāle ia paune nā mea o fifa sisi le nātu e luia tele i le taape ma se le lau o le tato kalesia ni newa yaso le furute mai te mina o la tatu whanga paimana e tatu maloma i Australia ia e tatu whanga pae e tatu wheroa i peru mo le tu e tau sana me leo le whanga pae ma fia uina whanua noa ia le e fia lama e la tatu whai ule nei sa minga i tau. Let us pray. We have come to the end of our worship, and
And now it's time to go out into the world. Our request is this, Lord, that your Holy Spirit go with us, so that when we witness goodness in the world, it's because we have participated in furthering that. And to the extent that we witness evil, we shy away from it. We ask now that you keep us, bind us, until we meet again. O mātou o i lesi ui, o mātou tāpu inga. Mātou lamonaina fo i lea niangi o lo ngā ngapa ia, o miliuku fatasi no mātou mauli. O le mātou tue mana o le ni ie. Ni e papa ve loa le manuia ma file mua o la o fio. Ia mātou ma lau whanau whatutua i le rolangi au au. Ia lele o ina i mātou le newa yaso i le mātou ufafo o le mātou ufale. I mafuta ina i o mātou manatu malangona te tutasi ma mauri ese. Nei e o i whakavau lawa. Amen.